Tukitigana na Anton tetoni shingini ya RWANGI UGIMA kaunti ya MERU nirumirite GWITETERA kumane na matita mama bisa mutungata ma kaunti inu nyuma ya kuga matire betwe mishara yao kimekethiru mabisa mama makiare na ndikimandito ni maugire ati kwa ebinda ria mieri ethatu mishara yao mataniribwa mishara yao ni cibitari inyingi itina ndawa. Minister UGIMA ariuga ni marari na thina na RWANGI rwa KEMSA indetha ino ni mongerete mathaga ma cibitari na milioni 300 muthuri muri ukigato beciki binya ndiko inkai nyumotongire bwarigitani kumanya ndene kaunti MERU kutho bashimiritie na kutho bakiuma thina mwanya jaba okurukira ngugine ciao na ni muthenya na arua minister UGIMA mwiri ndene kaunti MERU amena bisa munene ibachumiritie baliongite cibitari kidaru na bwambere mbalirio ntububu kulingana na kirimi arugi bobite kutyankathi madaktari mwanya ojoro utariria kiri department ya health dina records on the chief officer anto bara to promote it ne anto 900 ya 45 une umana era bakoija mitandao ne kuga common card na non common card manto jamu inya public etu mbako ero imbie to common card na non common card etu jatigira manto jobisi promotion itokendelea kuthithia ore gitana gitari kweja na kinyayo ikimeke kwe barwa chemethene cha promotion nto toro promotion ikarothira afanyikazi barabe ke department ya health ningirijire gutentu kuginya moto ka promote antu ngirijire na arua kwe mtu randikiro mwaka muthiru kaga promote na arua last year twandikira to kwe 100 Thirikari ya gavana Kreito Murungi mwaka jora jongi twandika antu 487 ngotikia bate promote na arua ntu igitara promote retakinya Nguruki pedha bakirotera mono utongeria bwarigitani bakiwa kiama kiao ikiambite kuringa siasa untu bara batebati mono bakirotera mando jege ndawa nontu ndone similarly umwe akiaragia akiwa gutena ndawa na akiminya wengwa kija cibitari ya kuruta ngui ndawa icejire na none rikeya lakini akenda kwaria rongo debere clearly ukenda kuringa siasa please don't do it in the department. Tenda kumwira kethwa na ndea teta cibitari na ere mwana siasa akiuga no union akamenya ta ndawa ethwa irio na kan kwenda kubera ngugi tugaita ke department ya health nuntu ne twandikite na kuringa na mutuma agutenye thinengirira rio rutero KEMSA rurathithiru karuruku gitumi kenda gucerera na nandi ne jikethwe kithira no tukijibongerete mungana jwa mbeca kuma bilioni 150 mwanga milioni 300 cha kugura ndawa. Ito ina challenge kidogo nontu bwa ikundi kiraki turanda wa kiko kita wa KEMSA otiwo tukumenya ikundi kiu ni kaina challenge ibabwitha jirwa audit ni babwitha shwa restructuring ria mantu yo yendelea batomba supply dawandi kwitli twekuona antu baba kuya cibitari yetu cietu ikwa ikudabo kinya tutongelere budget ya ndawa tongela chuma 150 million mwaka 300 million na ruarua nyotongire bwarigitani ibagwite nyarigitani bamwe ibakonekana jega benandu naja bona machokyo jao. It is very painful owoka ya gogo murigitani keri department yetu kana in the Republic ya Kenya. Mental illness is a serious issue. Wona mtu naita njero uwa inandu wona mfanyikazi unge uwa inandu keja ngugine akiwa ambuka na keja ritetenguo. It is very unfortunate na wonikan kwira antoboba union my colleagues ketha kabororiwe medicine boya to bwero tha bwita bukathome refresher courses nonto tumba koreitha mtu una metho huwa mtu enando. I have a psychiatry ward case with level 5 capacity 25 patients kote kinya daktari moyo ko then as a consultant ba psychiatry really then as county government ya MERU ndabori over the weekend bampe report ya mental illness irachiwete afanyikazi ba afya pate no kinyemwe ikarika no antiko inkai MCO Nyaki West Martin Moria kiongozi na atongete muchemano tere mutharankari arabugiti beterete mabisa bogi mwiri nikenda bareta mukandarathi uroka bathithie ngugi indi atikinye na nandi kulingana mutuma augite bo muchemano ju patari ju kathajureo na bagika muchemano jwao. So kam kwenda kwira members of the public muchemano yo tari yo akwa yo bwithitu ne MCA na tawita tweta ko batwe na ito kubanga wita kuo tuweta twe ria tubangite twingwa tirawengwa abangite nontu rwengwa bangite akwa tokeya na tuwita in the department na reto tai na facility katuibanga ira muchemano twingwa na tuweta tutebangairwa mucemanio ni MCA
katumwira atweta kwawe nkiripotera World TV mbeta muthuri Muriuki.